Oras, selamat pagi, bapenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalo hita rigapan siganu pari bata bani panurang sogoton, pasada hita hurta, martonggo hita. Puji-pujian terima kasih isombahkon urnai bamu Tuhan, bani ganup biar layakmu nadup ijalo hanami das kubani panurang sogot nerion. Sogoton pe bagas nasyol memuka horja nami pasu-pasuham hanay marhite hatamu. Ase ibagas malas nyur tong hanami makhorjan-horjan nami sigano pare. Ibagas goranak mo Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami jalam rapakon tonggo nami. Amen. Bapenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Ijapen na siya marianan bani panorang sogoton. Tigapan sigano pari bata saudarion Selasa tanggal 16 Agustus tahun 2022. Ay matar surat bani buku Yesaya bindu 55 ayat tolu nama katahon sonon. Pateleng pinggol nima anjaroh mahanima hubakku. Tangihon ma ase mangguluh tondo nima. Bahenon kudoban nima padan si sadokah ni dokahni. Ay maidup ni kurna bani si Daud nama nongtong in. Taganupan bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus haganupan do tenehita ibagas parguluhan taon. Anggo adong ma misal ni sitaronon na baggal ibagas parguluhan ta mahol tumang duhita laho manangihon agepe pudah na mader doay na ipadas subata. Age hatani ne batape ay na matintangaron. Anggo sangga ibagas situasi naburat sonai halani gap fokus kita hubani dirita langtar bahin hita be laho manangihon hatani nebata. Ase bapenang nyolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus totu langpita ibagas sitaronon tuma. Sonai do homani age itongah-tongani padalani guluh ta sigano pari. Bui tumangdo tawaran-tawaran bagah-bagah barang janji-janji namatin na jenges na itawarhon duniaon hubata. Tapi marhite ko ni hata ni naibata. Maningon do hape ni ididah kita songon na sinobut ni Yesaya hubani bangsa Israel bani panorang ijia. Pateleng pinggol nima anjaroh mahanima hubaku nini hata ni naibata. Artini ay maningon duha peni ididah kita bahasa kumbani bueni tawaran-tawaran duniaon hajengeson na manjanjihon na mader hubata maningon duha pe tanginan hita maningon duha peni ipateleng hita pinggolta hubani sorani nebata na dilo-dilo hubata. Masih sonai bapainang nyolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Anggo tawaran atape bagah-bagah ni duniaon agepe jenges idahon janah matin tangaron seng mamubay hubani hadiaron rosi haguluhan in. Tapi anggo bagah-bagah ni nebata agepe songon na mahol janah borat tumang horjahonon janah songon na mahol tumang tangihonon. Tapi hata ni nebata, bagah-bagah ni nebata, mambuban hita, hubani hagulukan si sadokah ni dokani. Halani ay bapenang nyolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ito kanhon, nabi Yesaya do hubata. Tangihon ma, ase manggulong tondoy nima. Artini ay boy do tongon, dapotan hagulukan hita, kumbani duniaon, atape tongon namatindo jalo onta. Kumbani duniaon tapi anggo tonduita mate do halani do kita kumbani naibata. Tapi anggo naibata do na itangihon hita mangguluh do tonduita lang mangguluh pitah bani ari si magira tumang lang pitah mangguluh bani ari nalaroh tumang tapi mangguluh do tonduita age ibagas parguluhan ta sigano pari. Artinya ay bapenang nyolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Baga-baga ni nebata, hata ni nebata na itangihon hita sa darion gabi haguluhan do humani ay bani tonduita sa darion.
lang pitah bani sadarion tumang, tapi marbagah-bagah do ne bata, songon nadop ibahen ne bata, bagah-bagah ni padan ni hubani si Daud, marhitehon ni idop ni hurni, sonai mahumani bahinon ni ne bata, padan ni dopak kita, dopak haganup halak na porsaya, na tetap sir-sir, patelengkon pinggol ni, manangihon hata ni ne bata, na do mamanggulong ibagas tondo ni ne bata, patotopon ni ne bata do, padan si sadoka ni dokani, songon padan ni ne bata, na do maibahen dopak si Daud, sonay mahumani, padan ni ne bata, totap ibagas parguluhanta. Totu marhitihon ni ay, bapainang nyalongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Anggo ne bata tongon, marhitihon ni Tuhan Yesus, dumma iberehkon hubata, padan na manongtong in, padan rosi si sadokah ni dokahni. Totu sonay mahumanihita, ibagas parguluhan taon, totap mahumanihita, mangiritkon, janah, mandalankon, hata ni bata, ibagas kesetiaan apa pambalosyon, ibagas bulus ni uhur. Halani ne batabe, bulus do uhur ni, makaholongi hita, bulus do uhur ni, mangidopi hita, hita pe, ibagas bulus ni hur mahomani, makaholongi ne bata, janah manjalohon, rosi makagulukon, idop ni hur ni ne bata, ibagas parguluhanta. Amen, martonggo mahita. Terima kasih ma isombahkon uhur nami bamu bapa, bani hatamu namatin na ijalohan nami, bani panorang sogoton. Ajari hamahan nami tongtong marhiti tundumu nama passing in. Asi tetap sir-sir hanami, patelengkon pinggol nami, laho manangihon hatamu. Asi mangguluh kanami, asi mangguluh tundu nami, das kubani ari sis magirape. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalam rapa kontonggo namion. Amen. Jalo hama pasu-pasu humbani Tuhan na batata. Idop ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni atin ni bata bapa. Apa persoran ni tondo na passing ma nama kasomani na siyam haganupan. Amen. Oras mabat taganupan, bapay nang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Andohar matongon sa ganjang narion totap tangi hita bani hata ni bata. Ase gabi mangguluh tondo ita, jana hita pe mangguluh tongtong ibagas idop ni hurni bata na manongtong in rosi sadokahni dokahni. Shalom.